ban nang la ban pentelun kam jana shushu bat khamba shushu ya gai kepala dep ban trei ka nang yayasan village organization ke bakentup yagi khat paratelik SSG ha kesenong saulum hari boy district ha ka ar pusau terik urisau arajar arpuar kalayo ban sakhi ke jingpli paiba ya ka office terikam jongka ya ke balawan ban khabribon kum gadak jong ke jingpli paiba ya kene ke ying office jong ke nang yayasan village organization do MLA ka than uba jason sokumi maulong ha ka jingi dolang jong ki riu pakmat ka than bat kinong kitkam jong ki village organization. Office ng yayasan BO Mentakas ngilayo Hati bakraw kung para bu ay kakin soy kinsan Jingker men kalong manang ni syakmat Inang yang kiw in roy syakran Tunang yayasan Tungin ng jur syakran Katba ng tulun kisni kipor kisnang Dajing ingin ng trachin ham Labur lapor ko Umpoliw Tungan kesoy kan roy kan shlay Imlang salang dagat jing ingin trachin Shitelida jing long kaway Kumban syukudiau hang ne khendian baya kenek office trikam jong nang yayasan village organization lasina ha kejing lut ke bapralak san phupra hajar tengka kabalong na skim MGNREGS na kumsning sianar di blog bat namar kejeka kebalapan mang ban sena ya ketiga office kalong ke bakim bat omla ban pen itenat kumta kinong ilam jong ke VO kila kerpat jingirap nau MLA kathan uba Jason Sokmi maulong bat nakaliang jong teu MLA ulapan mang ya kejingirap ke arlak tengka nak benta ban sena ya ke kenro bat ban pendap khendau hasaudong kene ke yeng office nak skim SRWP haba ajing keran hekne keski na kaliang jong kinong kitkam ke tiga VO kilapan pau ya ke jing songu ya nong mikmat ubal kloi ban ay ke jingirap ya ke VO bat kumju ya ke office jong blog development officer komsning sianar di blog nalor jong MLA kathan hekne keski la yidon lang uba garlan dingsun ubri blog coordinator ke Swachh Bharat mission nang tau ba W Kharwan lang ubri BPM ke NRLM uba H nongse ubri rang bashnong ikong K nongse ibdei president jong village organization ikong W Warjri ibdei secretary ikong M tengkan ibdei president barim ketik VO ikong Milian Lingdo ibdei master bookkeeper kinong yalam jong kilai tili kiseng balang na ketika than kiba kentup gi dikhot keseng KSU ki dikhot keseng RBYF bat ki dikhot jong keseng HNYF bat QAQA Kapan ketangyakan lawai badak jasad masyai Hasanat, Hasanat, Arway intention kajing buat bahagian ni ka office kan serve dementa ini PSAG bagi members kepada hanya pok view haba meneng ayo men accept ya kata kamu ka berhak ayo kita dapat ke food processing kita kima kita ada ke food processing tapi ini ba pila yang hak kita jong lagi
Apa piyang ang kejat jong lade, kapwa pada berpin ay min sim sa ikiway ru. Bakin wan sakmat kilong ki baslor. Kiskim na kisorkar ki babon adong ay ki babon. Tapendong kam hok ni ki kiskim. Mar ko kejuk bang jukran na kapor kejuk mendam desu kejuk bang siawat kam sorkar. Mundan kadong ay pi kam sorkar minta ke berjenjar ha. Kawai kapus kam sorkar sipawar ho jar mut kithat. Tangyo kanay benefit kam sorkar. Kalong ba ini kiskim ba ay kata mo kata ka jingon baka ba pinslor fi ba pinwan sakmat ba piyang ha kejat jong lagi ba piyo kata ka kamay kaji ba pinpay hayang asan barangay ba kata ka ding intention jong kan di commission mo jong ka NRLM ba baru fight ni kwa mapindan ha kani SHG ha ka video na marki scheme ki ba pair kan kintiyo yo fi sakmat barangay ba ka day ka si long jinjob kan beauty ki SHG but atli ki special SHG gidon to ye trailer makasnong banget ba parok haj badon hamne yado dong basnong esu members kisnong kilong me kilong pa bat bar haj badon ni naka block na ki department ki pair bat nga ko MLA to pi ngandon sinda ban pi mga kwa mga constituency nga kwa ba kisnong kadong mga thai kat ba kanang ya ki por kade ba tiu sa kman hindi ba bandin san ngai ba kadai ka way na ka ba itinatam ha ba nyai ban please sa ki way nomor hamne i gedon ne ketai ke pelau bat ngam laru ban klet ha po ka jing yalam jong i presiden i kong memo ke snam ki balek bagi labu ya ka memorandum lade ka sha i MLA jong i akan mau tu ka snam mi kular ban ai jing rap na mata ka jong pi bat kumne playo na ka jing rap ka jong i tengah so bandong batong inai ka jing tapti na mata ka jing job ka jong pi bat ha ka ju ko por wala da ka dei ka beneng ka baslap ru kat ka tai ka office ko pio tengah so bandong ba to yang lang ni tapti na mata ka jing job jong baro jong organization jong pi baro to yang lang inai ka jing tapti na mata ka jing job jing ni baro aso basyong kagif lane gini ki bukis ki bafi ai sagi mataka sngi kadai shisha kantin kabong kasi shong sbai bat shong pra bat kadai gadu ki bafi penmi hi lese ki ba nakaliang ka organization ka jongpi bafi don bun ki bentang bat ka jingkhot jongpi yang ang neru kolong ngang re blok ne to rong ne swat chapar mission ko padai jong ko bisning bat bor mong se na di blok bat kat ka jing itanap jong katai ni mat ni ha banai sa gawe pat ka benta ko pan kham kata ko long ka jing don kam ko jong ni ba ondang ila de ban bam tengi seleksa kata kamra ko ba kham ko persuk de ko ne ya ka met ka phat ka jong ni bat shen ya ka ni makaliang ka jong ni ngalai penpet ka kinong lam snong ka jong pi bangin sale ya kata bon company terak susu bat bon wara khamtap ya ka jing khut ka jing suba jong ka snong ka thau kaba Pradaksan Phokra Hajar kabala penyat lingba jong ka MGNR EGS scheme but ya kani la yo jing te bapo kanaya isan bio jengi ban inadap de kajis ngau komen ke bakrau ban ilai je kendu ya irang ba snau jengi banwa di tijaka hangdo ban prieng ya kata ka building ba ka office jengi di ko ba pitep ma ba snau jengi ka de ka umsau luma tijaka jengi hangne kilong tijaka lum sudah ni syam jing shibun hangdo ban pentrei ya ka ban prieng ya kata ka office jengi tidak kau wei jingbat ka executive committee nong kalarai dan ai ni kanaya san village organization ya kati ka jaka hangte ka jaka kalong ka bajinjar baha ka badap de balatap da umbao nang ka balong sharing pinya besyang meniapet hang tu di Henry wala kata ni syam ni gidap de ka jing ni sngongu pada ba idan iba Jason IMLA jongi ibalayarap ban pinyo yang ni nakaskin
lingba jong ka SRWP. But hadian nang to habang inayaray lang, ban kia penbet lang. Lingba jong ka office jong video nang tay na umsning block. Nang da secretary president jong ka VEC jong balong irang basno. Nang dapat sarbaman ibapet ya kami ka jingtray jong ka SRWP. Kilayaray lang kaway ka jing buat baya ka building in piliang hangtay, but ya ka jing lot jing set jong ka building ka mo kumbala building ka da ka NREGS scheme. Kadaya ka ya ka ni ka jaka ban pinmadan ban shna ya ka compound jong ka ka office hila pendod na ka tukas scheme SRWP ya ka bay ba Jason Maulang MLA jong ni ilayarat ni arlak tingka. Blok ng office, kabarang tiusling, kalau kita sa kita mau ba ni pentelun, iki junon kam di bala berlong jingtai, dan di bala berlong kita di jingsa di ban pertrekam, di kam di jumpi kabarang abosnong, tam ya kini ke village organization kaba kalau nggak syatri ya pun ba di self help group, kumbang yosno mana nak kalian treasurer, kaba ilapule pun ba di kam di bagilale, di kam di banlong tang ba kin kutno ngai kam ki ban yach teng berpereng smart bat kai ke bang sultanat yo snow noi bawarlam mentaru kolong bang yo skim bon na kiwei ki ba kilong convergence le ki lang ya lilang ba kiwei department agaba yo bat ya ki penja small scale industries bane kita ki industry ki kolong ki bariaro bahwa kesanlak yo small scale industries bat kini ki pen suki kin pen kiu yang shirt industry hagalaway kabarlong ba pinyo pat yak industry ani yak kina berpeniat kam boslong ba kame Sultanat mar niyo ban play ya kene kawai naki long muna kabangila bonong tadi ka identity ka jompi self help group kun ka bio kabangila ban play ya ka jingdon ka jungi ya ka jingdon ka jompi kun ka village organization apo kali islam oi boros ka tu kalau ka ia keren ni self help group kalau tang kerja keren tak ada nilai kalau tang kerja kendua let's say ngilap orang sering jumpi ki members yang self help group dah kerja simenta ki jumpi haji program ko fair dari hak ni si ko menta kalau ndak si ko ba sa jikan mau nama ba people ya kata ka identity ki jumpi ka physical appearance ki jumpi lengba ka ni ko wei pat ka jingtai kaban penne kaban pensa ya kanam ya burung ki jumpi ko self help group dah kerja simenta ki jumpi apo dong kanega NRLM kebani tuluni dikikam di nak force apo na kaliang jong ka BC nang nirestong ba na kaliang jong ka piyo kala ngamut manong na kaliang jong ka ba na kaliang jong ka block na pong sling kila ay hingi ya ketika office ka piyo but kumpa kalong ni agak jingya lang ka bangila don ang tayo blog kanum day tang ka office ban sundon kam tang jong ka bio rei snong ro dala dia ka ban sundon kam ya ketai ka building hakinu puye for tiba nakar yang ka snong ni don kam ban sundong ye jingya lang la ni benda